namurkalera dhi parce que connexion ina mwana tashaushi connexion isote birtumeni mwezi Mungu ambartuenar tuwasuli kamgwavenzi tongea handa ili ambaleo risivenzelea rishindera hadisi tawantu waende tawaye wapare maelezo ya handa lazima nria pare lazima nripare maelezo ya mwana nyatu agwa yudi ntongo na jana ivana mansahari elewe nami situma inambana nyatu wanzwani wengine hao watovenza waelewa igest ya agwa aenda vojana afanya direct arambia amba leo zimbwana zini wai amtrilio amba sizia atampaka le 19 mana nchini nsahani elewe amba leo wananyatu wangazja. Je ne dis pas toutes les grandes Comores na video inisifanya sisimwambia mtu arenga yilo ambada atsahau ayelewe bena renge yunairongwa ila ayelewe ngi havai ishitwa sha mwanadamu mana nchini mwananyatu agwa arambia ya plus de 1 mois amasimbani délai ya 20 jours 20 jours zene tazipara 1 mois aendre kahoma ajariva délai ya 5 jours 5e jour waja warandisia na réunion wakensi wanyao wa diaspora rio faransa vani warongoa amba wasu wanzuani risahar pishwe shahula rivingiwesho rishile na wao deka watu ja warpisha shahula wanzuani washila. Je suis entièrement d'accord. Wanzuani wajibu amba wasina ikaleo karisingi hava manifestation mana nzuani rahifanya nchongo risijarareto hava nzuani na oni msijua fetu wananyatu wangazja mulanse appel mwiri wana wanzuani amba wana wanzuani na mshuke muje jordafu ya masiwa wananzuani wawambia namba na ika kwelu muna action za kwelu par rapport na danger ilio hatu nzuani na muje suka hava action yi semaine agwa hava action zijao ago sijauri vingie charabia ujojora mbiamba a partir d'aujourd'hui kutojo wambia mwana mkomori ashuka chiabwe awati yamtsanga kutosubutu waringa hivyo maana wantu walio opozali lazimani wawambiwana wananyaho ilwamba wananyawashingazi wananyatu amba washuke pareni vali muri vingilia intongo nchini system nchini ya politique namna jeje de mwari vingilia agwa na wantu ilwamba de dirigeuse operations ni muri vingia ntongo nchini de muri tsashia una nzwani musivinga mbwana zimbwana zini mwarisa mbwana ziliwamba wantu pia warua matwa simangaliani rona mbazimbwana senda mbele leo wanzuani wakubali amba leo neka kweli na mbwana wanyu problemini yadi havi yadi ngazija azali unu mwana washingazija beunsi mwana washinzuani na nyumsielewa fete amba azali unu mwana washingazija beunsi mwana washinzuani na mwana washinzuani saikawa amba afanye erere wanzuani wo yima wambashilia waimi wafanye haki vanwili je wanyu mwana wanyu mgazija ilu amba de azalika musubutu leo wanyu wasumonani nyanguzi azi sibuhamaso sijuan tongo ilu amba ngazija saikamba mwana wanyu ngazija wanyu chiaz jigila mjilia president mumfanya pression amba il faut tongo ini fanyishizihe jika mushinda mwatia jigila zanyu mwamfanye pression yanyu hazali nanyu vous êtes capable de le faire wanyu rongwamba wasu wanzuani karisma solidaire na wasu wanzuani ma solidaire quoi qu'il arrive kawani kamjin inzuani yatu muskesi mwahirte za sher mwahirongwamba vali wasu wanzuani wasima solidaire peut-être utopara mzuani amreme mnyobe kusijwa ilo shubani hahi wamitasuko halilo amba mbeka ilimbe lo mwana mzuani katujwa la mwana mzuani yodi yangu nsahani mweli zimone nyetu wa shingazi jari hadisi clear and net hantu mwinchindi ya hijir mana nchini lo agojura mbiao urvingili o discours amba lo vanu liyo kutojwa walawa mpaka le 19
mana a partir ya 2019 hiyo sijua amba zivote ziviri na inchongo ilio ikamba ikomba ini zivote zini zisifanyiwe. Comment tu peux uve wantu twama wantu waje investise wantu warenge risk wende tawapare vani leo muje ujo contourne zimbwana zini wime urongo amba leo kutojua warenga riski ya mwana mkomori je wakati wako zandisa kwa zijua amba zimbwana zini zina riski utoenda utoparavanu utokonsea kwa shinda wafikira amba utojua uguze ou par consensus ou jouer au viré ou y jouer à risque zin parce que ça fait plus de 11 mois zimbwana zin de rendra unazo agwa leo en aucune manière wananya tu pia wanzwani wangazja wa mwali ils t'ont fait confiance j'ai leo détourné vesti yao na leo wamitsuhono hava video ya viravavo ilo amba azali akava madziwo ngazja na wawe ukavavu usiria namna jeje mana wa mujwamba leader politique c'est kamba ananchongo komba ordeini c'est kamba kwela zama wantu kawamono beleo agwa ukahavwa madziona azali akavavu vani nsaha nielewe na wanzwani wasivenza waelewa mbai consensus yanyu mlona hawe ngazja nchini consensus mlonayo hawe ngazja nchini na wanzwani vani msirmele ambato te pari 2030 jemria nani mujifanyamba wanyu leo msojwa mshukia havambwana kala zima lo maria mba mushuka havambwana l'homme poussé wanyao il y a eu des mères il y a eu des enfants il y a eu autant du monde faransavani combien de mois wakin savoir manifestation hajua hatambu hariski wazrenga hausukumulwa hautezwa sheri kusua unia haya wananyaho wangazja mana mrongwa baswa nzwan karaka vazimbwana zini na zimbwana zinriza nrisa waminu hambio vani agwati zanrisa zimbwana zini avant toi nisizijua na ziriski ni zirengao zisijua na ziriski ni rengao na wami de mchumama agwa na wami sizijua na wami sizirenga parce que c'est mon pays et je suis fier. Et si je te dis que je suis fier de tenir zimbwana zini nsera nazo tampaka cho agwa kusina droit leo mur détourner mur vingilie langage lo ambatsi uyo hava nzie nchini hava mouvement de zini yon sarki clear leo wananyatu angazijamureleze hava mbwana ilo amba il reste une semaine avant les votes comment msojao amba mna renyo yini sima portiani nchini muna renyo yini ya vozuzi makondro ifanya taumba idaretewa ili ya kuma portiani nchini na ilo amba réseaux sociaux vous suivez kusina besoin ya ukamba vale ufanye renyo ila ujo hadisina wantu bosi hadisina wantu hava réseaux sociaux ilo wakondo renga riski wendo ndo aretewe uje jerongula mbazimbwana zizi amana waretewa leo urenge riski leo ini madzo ya kangazja urenge riski wendre alhamdulillah rabbil alamin shukran lillahi vani ni wananyatu wangazja na mkensi murambi wasu wanzuani ambazimbwana zini musizu wana jeje ini muna systemu ilo amamarde halu marungu amba yezi ule mkache vani uno mkache wanyu de mwani amba msilazman leo murichili hava cercle vicieux wasu wanzuani mwambilwa mlase wa appel amba neka kwelu mnambwana zako msamusifanye ngazja na muire wanya wanzuani wantu wa kensi na muire pia wantu wa kensi wantu wa hadisa amba comment on peut faire ce combat j'ai agwa kwa ima warenga telefone waira wantu wajua mana nchini waira no wiriwa na wantu pia wasiki hava Facebook kiburi yahu nchini una kiburi nchini neka kwelu vingia mbwana zinzako lamba musale omsove 2021 ilo amba kaisi existe wala kamtsorvayo wala kaitso joa ya fanyishi 2021 wanzwan kato joa waipara has datir lunazo leora 2020 zini mbwana kulazima nzandisiwe nyangu 2019 ya kulazima ni ikiamba wantu wangi hava mbwana za vote za 2021 muvingi i strategie yanyu mwambia wanzwani amba lor senda hava zimbwana za ukambarende 2021 je suis entièrement d'accord
wala zimbwana zini za 2021 tisiziharai siku yonsi ilwamba azalia lawa havo ishiri mshindre mwilwamba zimbwana zalunga vavo zini za mwana mzuani bensiregi anielewe zi manifestation zini muzifanya ongazi jahava periode urdeini zini manifestation za nchini leo watu walimo ufanya manifestation watu walimo ufanya ringi watu walimo ufanya kongre leo wanzuani na wangazija certain wangazija wakwelu wasahambwana mbwana zija mwahavi jemri yao na wanyu msizijwa hauzuri tena mwana makini havo histoire zanyu havo histoire na wadzali wanyu wavavo histoire ye Komoro mujue mane sine ili sitadelile lonzuani mujue rabuzi sitadelile na msijwa mais sitadelile ça sert à quelque chose ça c'est un souvenir amba kamtu jwa moipoa kamtu jwa moitoa yile de shuje wenzwani kaparo demande mwana nyahe que ça soit mgazja au mwali au maore amba age awanile nkondo havo enzwani et contraire wanyu wananyatu wangazija nyangui izama za mabako kwatu de mwakuja mdemande wa babatu na mabako kwatu wajo wawani zinkondo ngazija mwali maore et pourtant ces gens-là ils ont toujours été fiers ils ont toujours tendu le main à leurs frères Geleo mtsaha murfanyi ntongo ilio amba kaisenrelia mtsaha murfanya basi malaba wanzuani basi zimbwana zini mwazi vingavani kamsina dwa wanyu wangazija mwarivita havu mwa sistemu yangina mana mna mkatre marde halu marungu amba yezi mkatre ulu wantu wanyisiana ilazima ni muelewa mba mkatre unu ivyajini azali ato jiraliwa mwezingu amto hava imasiwa yatu mkatre ilazima ni rudu kwe sawa sawa kesa suwa halilu amba kakila dago la shingazija ngazija mfukari wanyisiana mkatre mwana mzuani arevehe havo iserve hama mkatre onu lazimani kakila dago lilo havo mujwa nzuani mkatre lazimani wanyisiwe mkatre lazimani mwana mzuani apari wajo fonction kakila dago ajua tukuze mrawahe il est temps que wananyatu wangazija muelewe waso nzuani mashujai wala karam darauni wala karsim darauni amba kamsina mashujai anyungazija bemsurumie politiki ilo amba si politiki musirpishe zilo za marove mana zini zilo za marove de murvinga unazo nekava wantu ilo amba wambeli zanyu wasimriani ya wasmoniani haya wamitisimoniani haya paskwe damu yangu yo ila wanzuani wa mwana mzuani nami nsijwe ahali yangu nsijwa vahana lawa peut-être yo de wana nsambiha iliwamba wala hava mabako kwatu de l'honneur en tant que femme leo toujours musisubutu badaya itongo hiyo je respecte beaucoup wantu iliwamba wasifanya zimbwana zini mturde Mamadou Vozuzu iliwamba wawe baba mlezi wa masiwa iliwamba ufanya hazi nyangu 1970 peut-être saka na zwala raha ulio ne système politique waona mtu ufanya urenyo iliwamba usifanye renyo yaho waona mtu de belu yortari ele waswanzwani mtu iliwamba asubuto arongwamba lazima ni sacrifier zivote zini si il faut sacrifier wana wanzwani nerto wa sacrifier comment wasubutu leo mtu de belu ennemi numero 1 ya mwana mkomoro mana silo mwana mzwani tuwe kebe na mwana mgazija. Quelle est la politique ya upuse vojana wasubutu arenga mtu de belu angi havare yorde ile utezesheri wana wangazija utezesheri wana wanzwanu les gens qui croyaient en vous na mrongo izako ilu neka wantu wasiria wasibabata mtandiani mihono wasimoniani haya umwambiani wami simambiani wa mwana mzuani mtumshe amba il est temps j'aime mon pays neka swambiamba
nisirongo amba wamuvenze nzuani yangu marde I ahali yangu marde kalbi yangu marde damu yangu et je suis fier wamuvenza nzuani yangu bali wamuvenza na masiwa ya wanyao na kila mwana mkomori amba wai mnjuana kama haba alhamdulillah hasidini dhasada wamujovenza mwana mzwani wamujovenza mwana mwali wamujovenza mwana mgazja wamujovenza kila mwanadamu ilo amba anbulio muwahi lada wamujoto walada tivenze haini yangu wala mtsiri wala mtsibali bemusimdhulumie wananyangu wanzwani seto kwamba leo zimbwana zini murongo amba sishuka tsanzalejo musijampara la dernière minute mjomo chanter chanson Marseille ya shinamna mjomrambi amba vale lo agwa ilo amba wado vole flambo ngazija usijora amba kutojwa wala gwala kutojwa ambia mwana atiabwe haval pare la ngazija la yokusina droit wa komoro wa juge na ika kweli nchongoni uitimiza mana halo wanadamu ilio amba wantu waende mbio tohupare ile uyini haufanya zimbwana zini karisi na faiz karisi na skurto endota rendez-vous 2030 yo ulala usinwa chini usinwa moro do unao karisi na ta 2030 utona mwana mzwani la confiance en lui mwana mzwani wo mwana mshujai mwana mzwani wo mwana kabaila mwana mzwani kavasna nasla yankondro ilu amba yu ila warabuza havu mzwani vodi ya hii havu amasiwa ya dunga ile tawa na nyatu wangazja rahadisi za kwelu saona mtu ilu amba lewa si represente Mamadou wakati Mamadou adiswa mana nchini wangazja wananyatu wangazja onsi pia wadzisa amba ini trahison chini rafanywa karaelewa kavala wa responsable wa Mamadou aeleza mbamana ya belwangi ya vavo nchini mwakorva imagine nchini unde mkati de mtsamwanyisia nao wala kamtsojo viajini mwanyisia na mkate unu wanyangu nzuani ngazja mwalika kila mtu ana mkate halumu iramba mkate leori yelewa wala kesikamba karako yelewa beilira kuzungwa usuli hivu chacun à son tour ini de tour ya wanzwani quoi qu'il arrive ini de tour ya wanzwani et on est fier wallahi l'envie azali labda utoshinda uviro fanye zivotizo bensu hambi amba kusina skutso lalao wala kusina skutso kofete ni ta famille ni personne wami nsijwe nzwani yangu malgré utitu wangu beti kensi na wantu mungu nsijwa idamu yangu nsijwa ni ahali yangu nsijwa ni nzwani yangu nsijwa et je suis fier nsijwa ikomori yangu nsumambiani leo wala tisurungu ambadi wangazja onsi pia la vawanya wananya wangazja watiti ilu amba wasurumilwa wananya wangazja wanilu amba wasurumilwa wasangamizi wahandulu amba zini mbwana na renda hava zimbwana zini ile temps zinchongo zike kleri leo na riwantu na wayime watie mionyo mavoshoni azali kashiru msilizane ngazja ka kweli kamutsa azali enda ta 2030 kashindu mshilizani hawe ingazja mana mna wajawa na mashuje ingazja je mrenre musinjipu washe o je wanyu angazja leo na wanyu urungwamba anoke manieri wanyu masolidaire na suzona banyu masolidaire je kamushinda mwatias jigila mwamzia azali asinda hifte za shir hawe nzuani na wasi hawe zama zatu wasu jarahim daily ka kila serikali mbovu ikao wasi de rimor wane nkondonzwani wananzwani wafu mpara mkate mwanisia na diwani wasu wanzwani karpara mkate siejizi kaonzwani mwana mzwana ingiava hava sieji ngazja waandula daza bedevula mwana mzwana volo sieji wokarenge mwana mzwana mba udailia nzwani waurenga peut-être mwana mzwani lwamba mizi bejelu wakorenga mwana mzwani lwamba sijwe jirma yahe mwana mzwani lwamba sijijwa vana lawa haram
seto kama mngazija mwambia mbadaza tumwambia dawe daza wala yuti irongwa shingazija tsadala shi hatu wanyo wambia wana hatu ambabaye hanyuroi ziwa umzwani na izo wasuzikia ile temps wananya wangazija wantu wa hadisi za kwelu zimbwana zim kam sina droit muzijeleze quoi qu'il arrive yo itsojo naije aja unaje ini sawasa wa maru wantu wangia havi wantu wangia mpanga hari debwani chulwa wanyu wangazija leo mchias jigla wasirchias debwani shuku mpanga hari mwahavi na inyombe de azali je mumria azali mrungwa makamsi mria azali asumani je ilo amba wanyu jurungwa amba wanyu watukufu lona murenyese wasu wanzuana amba wanyu wanyanya tuangazija wanyu kweli watukufu musirivingie mwaenda marambia amba vali narenda avazimbwana mwanda mwangia malagunhanyu au mwanda mafanya sambla amba vali mwaretewa mana mtu afanyao na mwangalie na mwangalie pia ka kila mtu afanyao mbwana amba wekalawa mwenzewe kaonhana mana hila mwenze aretewa ile vali mbwana imenyeha. Je suis pas d'accord na wanyu nyatu wangazija leo nataka kusima mwana nyamgazija mwambiani za kweli wamisimwambia namba mbwana zanyu zini za ntrambo au za kweli nsari elewe mweleze wanzona namba mbwana zanyu zini za kweli au marbi hali ya rongolo amba musirambia huna mamna mbwana za mtu wa azali ne msizungu wa siege politiki zanyu na azali ewa narambiane za kweli bishu komo leo wanzwani kawaparo harayamba kawatsoyima wanzwani wa mwambe namba watsoyima bejelo wananyangazija mregeo nyuma kamusina droit mregeo nyuma c'est la honte ngazija leo na kamregea nyuma ya zimbwana zini leo vavu wanyu wangazija kamwatsini za handi mbele za wananyanyu ya masiwa yonsi pia wana wangazija ilo amba warengi riski kamuswaonia haya au devo ilo amba tuta wanyurumia de wananya watiti na kila mtu amba ana besoin ya mpesa de mumremo yao il est temps zinchongo zichanger Léo Faya tatitso hujibu tu ne mérites même pas hujibu wala tsongia va cercle vicieux de tu ne mérites même pas pour moi tu es petit besreli zanchongo tsiani wananya tu wangazija na mshindre muelewe amba nzwani wao tukulia nzwani wao jua ujama nzwani jusqu'à mba wanyu rongwamba mzwani kajinjema kajimbovu mana mzwani waye ujambia mba no même si unkana waye usubiri wasina subiri na wasina subira beleo ini ija ya hufa au msaha mkia mba vale wanzwani lazima nonolangamie yoka itokiri bentongo nsanielewe ntongo mosha wababa wangazija mwahavi lo hishma yanyu ilwamba mujivayo ilwamba na wanyu hishimiwa musirenga mwigade omonsi swade azali yo ayib na ingazija utukufu wanyu wangazija wahavi lazima nizimbwana zini mutowe zigla zanyu mchesu vetma mshuke nsanzaleju musijama rivingia dialogue ilwamba tsiuyo nemshinde mjue amba nzwani ini nkondo yanne ini nzwani da jua nilio masi wala nkondo zini pia za vira mwarungwamba wasu wakutuzi lera rafanye nkondo wanyu de mwalamu kate mwana wana nzwani kawala mkate mrenge petetri masagada ya nzwani de mwawarumia beka maringa mzwani wa kwelu iluamba as ane fierté ya mzwani wa kwelu iluamba sijua idamu ya sijua histoire yensi ya mana mwanyu ringa mzwani iluamba ananza leo mamo jonambia amba leo problemi ni ya sambi na yakinia nyamba kama vinzo shinda mwamtoa kajili mkiamba de Faransa kajili mkiamba de Amerika kajili mkiamba de Iran kajili be wanyu wazali wangazi jamwa hivenza na nyufanya musirhade na wanyu watu wakana na sambi wanyu de mwafanyie system ya azali ça fait 10 ans
mwamchia havu system inivani mwamfanye page ntali mwanja mwamhensvani na nyumkets malagunhani musila musinwa muirifarikisha de wasiwanzwani wamislagwa de wantu wafanye politiki ngazija tislagwa mgazija mana nyamgazija mtiti nislagwa de wantu wamine politiki ya ngazija. Tout ça c'était des complots lwa mamufanyazo havu inzwa na mamsamurani anti pia kakila mtu lwa basfanya politiki havu wanzwani jevavu mananchini ilu amba lomsirumia sistemu na wanzuanu wakensi olio kamba wadafu wanju amba izivote zini ni mwambia unuzovalika lazima nzafanywa zini zahenda tazifanyiwa wananyatu zini na ruzungwe renge ya masala renge na umunyo rehensi malagun hatu her lale azalunu sinkonro ya mari msijamura mparle nkonro ya mari aujo eduke ama msijari eduke population wakati nchini demsa mane maka mwako jo maiduke population yatu leo demsa mfanye komba ya population muhadisi na mare c'est fini azali unu mtu wazurugu lazima anatole hazurugu je mkesi mwahirongwamba wanzwani leo referensa unu wangazijadi do wanawe nkondroini wanzwani wamambiana amba wasirisahazi zitendwa leo zitendwa zisha wanyao wananyatu wangazija msamrege nyuma msirege jeje nyuma leo mtramo a la guerre leo ulawa agwa na kakile ilwamba ahudunga mulawa risenda a la guerre kutojwa warigia nyuma sino tu vis sino sulawa sino suwa sino sienshi leo msieli wa fete amba azali asmani bazia ifanya base militaire nzwani ifanya base militaire. Comment vous pouvez musubutu mrongwamba wasu wananyatu wanzwani leo kasifanya manifestation na vloma na mzwani leo amba singi hava zimbwana zini azifanye nzwani kama ona ne example kanzwani ne wasirarete wasifanya kufuru leo mshushu base militaire havo nzwani na ni msizijua wasingia nzwani wa violi wananyatu wantuashe ya hipara huku ya kukama magari mtu akwambia mbele foto mpesa vo alishwe angeda gona isino akunda hwezi wa gendarmerie wananyatu wanzwani wende tawazie ntongoyo washimsambi wazie ntongoyo kawastu wa mpesa wala kawasi ya gendarmerie leo do mwana mtiti mzwani kakila mwana maskini na kakila mwana walijua shinzwani mwana mtumshe akiparuhana huku wayo urengwa mbaheo juhuli nese de viol de mur viole wananyatu msinda murlo lia wananyatu mkesa ba maisha hanyo lo mahiri dhulumia mahiri veli shija jeshi ambali jirjare la huwa nzwani kakila mara wanyu wananyatu wangazja zi gouvernement zilio have ngazja de mtoa ujeshi ambalije julangamidze nzwani basi ni vierge bi idhnillahi alkarim kakila mwana mzwani asona mjeshi lin retalishisho have nzwani ambalija nzwani mwelo ambali jeshi lin isijaluwe have nzwani musimrate wami tisna rohombovu wala tisna udhulma bemtu anyamba kujuhua vierge handa vierge avili vierge arabu ini vierge yanne wantuani washuku amba wakuta wajo waruwe ibaz military lo vavu ikasi jangaza na mwana mzwani yo ija ya kujowa wanzwani ilazima ni wanzwani lo waime lo lazima ni waswanzwani rime rijwambe nkondo yini inisibaki ya mwana mzwani le kesa so nkondo yini kaisi ya Mohamed Bakari kaisi ya Sambi kaisi ya MPC kaisi ya parti politiki tsoko beni nkondo ya wanzwani lo musdala zoziri hijiro wananyatu amba wananyatu wanzwani wafungwa wala wakafungwa hatu bovelo angazi wanafanywa kufuru na wananyatu wangazija kawashina ntongweni waizia wantu wakane pouvoir dans le temps ilo amba taupare leo wana pouvoir jeka wasizia amba ile ase ziskandalizini sijira avo nzwani nengazija ne mwali jemur kufuri yao
basi mwananya agwa na kakila fana na agwa zimbwana mrongo amba zimbwana zisendra basi zimbwana ilazima nizendre musamu rengeseki murfanya kufuru daiman abada mwahirenga basi malaba mwahirenga seki basi kamuchi angata mwana brilliant nambari sante zintogozi ijiriwo be à la dernière minute mshe lo wanyanja tuanga jamu subuta mamsa murenge seki ta urva mwana matranga batarisikia anga mamurvatsa nistumaini ambaleo ka kila mwana iliyo ambaleo amkomori lewe nkondroyini kayala zimani yazia ile temps winzuani ngazi jamu wali yime ruwani dafu inzuani yatu dafu ngazi jayatu dafu mwali ne nkondroyini musirambi amba wasu wana wanzuani ya lazimani rushuke kadimu nkondroyini lazimani unumana washingazija na muyandrise kadimu hanyu na mshushe wanawanyu pareni wanzuani watushusha wao wala waskarazia zimbwana zimkarto jorazilisha leo suveleshe zia message Azali Assoumani na mtumushe wa Azali Assoumani amba wami timvwalilifu wala wami timtua pe wala wami criminel bo Azali samna onono nsahu unangalie fetu wa mwana mzuani. Et je suis fière de l'être. Ufikira mba iplentia wanshushe Faransavani. Ne katsirengwa sifanya gardavi. Je suis fière. Nsohedza nalikosi langu nuhambi amba. Pour mon pays, zoafanya seneke petit. Mana leo kwa nchi ya prison. Wala kwa nfanya tafanya wa gardavi. Marde komora mbati viole wa ustezwa sher. Mais ça c'est un pays de droit. Nazo pia ufanyao uto bloke konti ta ujotongo rendre mtwavao mariziki de mwezi Mungu utojua ubalilie pia mba kavasi reali ama sijua tsirengia utibama mpesa de mwezi Mungu asimba mariziki tsili wawiti mwezi Mungu wawe ni wantu ilu amba wanyu urenga yezi ushoni wa urenga yezi urenge yezi ya ushoni urenge yezi ya hahuwa wami uhuru watu nsuvenzelia haibi idhni lahi karim hai idhni ya mwezi Mungu biwa mitserengezi ushoni Azali subutorea ikomba inirsi imele tampaka ubishi ukomo na wami mwana mzuan denu hambi yao memu kia lona korengwa sifungwa alhamdulillah yo kontra madzanava na mwezi Mungu amba si ça doit être que c'est ça je n'ai rien à foutre. Je ne suis pas le genre de personne qui amba vale ou asiria ya hangiwa yangiwa bensira de kakila manenyangu mzwan kakila mshujan kakila mwinzankili leo silishane msajaja unaenda taungia wantu wasilishani ini simkondro ya mzuani mwana wa fulani au mwana wa fulani beni kondro ya wanzuani leo utujo urongowe faike wawe mchumi yao wawe mchulindrao Azali ahuve unwe vojo yeshi bewa mnake sivan hasidin idha hasada mwezi wanbane ma ya halalan tayyiban wa muhila wa mitidhulumu ination wala tisodhulumu ination vont joindre par le je suis fière wanyu amade Azali pour des miettes amba wana wanyu meso watu violewa watu chulwa alfichi watu tezwa sheri mto ritovira duniani nevani Azali asimba miettes comme des chiens comme sina fierté comme na orgueil comme na chungu tsoko yonsi wamiti simlihizani ya naza amba kadha au kadha wamiti nazifu besi mwambi alamba nsomo nani dans peu de temps wananyangu sivele messagini hawa nanyatu wangazija amba ile temps musilishe zimbwana zini zavira mwisikia amba ile arungulu amba mgazija mria mgazija valiwaira tawa mzamana mgazija mana katu hambie kwelu wau mwana mzuani
musimidze ntongo mana wasirija avasani wasirlewa nzwani karaparo jwa unu mngazija unu mwali unu maoro rilewa amba wasi mwana mkomoro wasu venzana yini wanyu wananyatu wangazija de mwaja mwaruwa matso mwarenye samba vale nzuani ule different na wanyu lewe mahayini rapara vani rambilwamba kama poro ilwamba mwana nyamgazija waise kamba aindita adzwala vali ne mandise humri amana katso hambia kulwawe mzuani basi nchongoi na mwiwose wala yetakuja na mtezani sherbesi mwambiani za kwelu mwana nchongowo takujo mtezani sheri wamtsaja vana mana kujuli hitza besi mwambiani za kwelu ila muyelewe mjuamba wanzuani kawasi tsena wajinga ili nyuruju tsiani ija je mtsaha mvire havo ili nyuruju je mtsaha murtumpe mvire musirvingile politiki iliyo amba vale musirpishamana zini zilo za marove na monzowe politiki yanyu watu pia waielewe na mrongozo zilio mona hanyu watu wazielewe be musirvingile ukinyume mrumia wananyatu wanzuani wengi mahana mata upare ileo yini ils ont vendu leur âme nengazja lienrao mbeli nzuani sregia wamitsi mkutuzi na kila mwana nyamgazja ilo amba wewe unjua j'aime la grande Comore et j'aime nos frères et j'aime nos sœurs mais aussi mpietine da gonhangu anteza chérie na hangalia na jiviwa moi je suis pas comme ça lewe respect ini lazima nike équitable be mamutsa hamba leo muje na zangina meso leo murve shangina il est temps mshinde muelewe vaslini leme zanzwani murchili ya vaslini tamazar leme waringi ya ankili na mlishe ivobe wanzwani wangi ya ankili na mreinusiane wanyu maopoza muti pia wangazja isomeni yini mujue ntongori ifanyao be musirambie zangina kamtso vingi ya shitswa mwana mzuani mwamwambia mbavale aende waiweke ini mbwana ya turonsi pia ini mbwana ya turonsi pia leo wanyu ngazja kama venzo subutu mwarenga gouverneur wa shingazja mwara mwambalia na adeni salamitsu wavavo mumbalia musubutu mrenge mtumshe wa deni salami mumbalia na yo hanyo shingazja ka venzo fanyo dépasser ligne rouge mwatoto was johozanyu mwatoto was jiglazanyu mula wa mungi hazali mumbaya azali vonta tokauna asteze sheringazja mana ntini mlishao nemsrongo amba wasu wananya mana ntini mlishao nzwani leo azali aiteze sher na wanyu mahiwona mana ntini leo lera makias viole zinezi hijiru je kama ya azali aishuka nzwani atavoenda delegation amba isimtsahe mwambe ntongo njema yenzwani na waika ireceve na yo msijua ntongo nsahanizi si wanyu wana wanzwani mwamdunga azali maisha ni msia unajeje maisha ya wana ni msia unajeje muda la zavira za aliswalihi wana wanyu wa me demander namba mumdunge azali mais c'est vos enfants qui vont payer mais c'est dhulul arhamiani de joliva uka kila mtu amdunga azali idhulil arhami wana wanyu watu tsubulo wahingia vanu ambilu amba wawe maho chishonto ennemi numéro 1 yenzwani wanyu wana wanzwani musisubutu kwelu mana musaha magari mana musaha commerce mana mvole mieti lona mona bavawa na makabaila ilwamba wadzwala hava famille tukufu amba timpaka ngungu ya madzina yo wajipwashe wajivaifisha wajitezeshe hamieti ilwamba azali takamu calcule takamu angalia nangamba vali wanyu wantu musijipwashe pour des miettes. Comment vous pouvez m'engager wana wanyu meso
Même kia mlala mufu na wana wanyu watu vingal zinyalao amba bani matretre manu matretre lone ona wana nyangu wanzuan kesa swala waliju kesa swala msambu simono have stadia misiramba sijipwa sheo parce que ambulamba leo utovola bio pashie parce que ambulamba umwana leo atujua tole leo parce que ambulamba utovola hazi au leo ambulamba utosaidwan chongo unaya kinya hamba avanchongo deyo una maisha nchini duniani hao uslamu wa dhulma msizulumu ugade wanyawe ugade ahali na ujuo vire ule hairi ya kulambwa mana mwezi Mungu arungamba sekamba ujipara va desert kavasi shahula utujua udukuwe tashimpinra ule sho shimpinra bemsishila shenzala dahanyojo. C'est honteux. C'est vraiment honteux wananyangu wanzuani. Il est temps nchongo zibuze na leo ushujai wanzuani na uime na kakila nzadi iluamba anamwana nzuani ashuka mbatanda ngamidze nzuani lazima na mwivi umwana harigi havo ingazija kakila mtu alona mtume alona na yashuka nzuana basina nangamidze nzuani na yire mtume wahe kakila mtu alona mwananya na yire umwananya bele wonzuani simambia mwananyangu washinzuani msirumilwe pedagogi mwambilo amba waode parce que yode eta de afanya halo mana wao wakorenga ordo sio jonoe no ujua mbazini simbwana za kwelu. Leo il est temps na muire wanawani mana wantu walio hoho si wantu simwana mzuani sidanga mizao mzuani vwa wana wanzuani wangamidzo nzuani hanzia nchini wasanga midze nzuani mana wasirondo wa wale walishene ahali ya umuru wa jahannam bemzuani wakwelu kushindu paramwana kabaila ajoi ahali yahe ajoi zinasula zahe amdunga azali mwana ilu amba uvenzua havu nzuani amdunga azali loka kila mtu amdunga azali wode mtu ilu ambade havu ideshe ya ikomora mbata hingia vanu kasi na jirma mba hingia vanu unuhana mba wei mtu dato subutu amdunge azali bemzuani wakwelu chambo utopara mbade zimaskini zile za kolala hava maji wakutulishu halini twa lo wajwa shutushurongula mpesa bemtu adzwala au nanema hava lidagulahe ajuwa njema hava lidagule kasubutu jira bese mbele za azali samna ujo nchongo yu azali wanzuani pia wahudunga malgré ce que tu peux voir biwantuwa wahudunga waude ajali mana waudua handa watuhoro tsao wanzuani wahudunga vavu kusijwa zoho prepari yao wanzuani wadunga uwavozimieti no wajwambo swava mieti na uhambia ntungu ya nzona la kuswavulishia wahutsimbia ngama nzuani. Bas azali tu peux faire ce que tu veux ben suhambia mba mwana mzuani na mi suhambia mba tutorea nishtaki havo Faransa ina havo insi pia international unafishe ben sutorea antuka kwa subutu waringamana washingazja wa mwafishe marde halu wanfanyia ujonto ngoyo même ta wenye uyezi ya dhani wajipozia ma question na wao fakri mradabi tu peux aller là où tu veux beshindo ujwamba vwa mwiso fakri mradabi fakri pia zinizijiro have komori yonsi pia tu es responsable meso utojibu mbele za wakomori zi responsibilities ni wazirenga kiswa shahulaulao shamoro fakri mradabi utodone ziparole zaho uovunu ufanya wanzuani na wangazi jana mwali watezo sheri fakri mradabi zofanyao utolivwa na azali nsohambia mbengama yahu wanyu tuwa huvinga hawe nzuani wahutsimbia ngama hawe impanga hariyo sohambia ni suku ito hijiriu utorongwamba kwa uliva mana mzuana anambia yu biivnillahi karim chisohambia mba ufenzuani chisohambia mba wangamia ulawe
wamisi criminel mwezi mudatu hukumu be wananyatu wangazija narilishe hivyo ipolitiki ya ukamba vale aya za Qur'an na mwangalita wakati michume mwezi ngwende tarungwa mba sivili hatina michume wami mwenyewe kavasi mtu andofanyo education risifanye sena education van zaparavan narishuki nsanzali juyo message yangu na jana Ivan leo na kujumwambia namba lazima nirishuki havai nsanzali ngazi janzuani mweli lazima ile tamwa na mkomor aime azali ce n'est que de la mafia wani imiti gouvernement ilwamba ya solidi wani tu wantu ilwamba watoshinda washindile komori yonsi pia lor si jipwa sheo lo wana watu wastezosher partout où on passe lo komori yonsi pia vonsi ngiao istezosher lo keskamba un mwana mzua na un mwana mgazi jabi lor teze asher partout dans le monde entier. Comment on peut se regarder le peuple comorien, comment on peut se regarder si on laisse Azali jusqu'à 2030 ou les votes qui sont là, si on les laisse ces votes là, on est quoi? Le fier théâtre rirongwa mba komori na ushujai wahavi ushujai wa komor wahavi ya masiwa lomna wana wasoma lomna wana ilwamba wojwangadzia miriambuzi je kamuspe miriambuzi na wanyu mnazo lo Azali Asumani lo shwashushanzwani shosha wanzwani shwashushanzwani shosha wanzwani basi toujours fanye ibaz militaire havwe nzwani betu vahanda mbe 2030 kusi ifanya havwe nzwani utojua uvire hava zivoti zini uibie urengi wana quelques votes en sachant très bien ba wakomori na mjua mba mtu mmoja henda ta vote yo vote zizo zifanyishi ziha basi na tsovenzili amba msaja jaungie hava is komori amba tampuka ispara ya vira pareni. Depuis quand je parle comme ça, j'ai toujours parlé comme ça. Naka kila mtu anjuao. Sinyangu den hujibu naka kila mtu anjuao. J'ai toujours parlé comme ça. Nazimbwana zinyangu razandisa. Sa parodia wala